Kapitang Inteng! Anya man ang tinagapan nyo ka ni pare ba daw? Nagkuyog kayo manan? Nagkapo kami ti lubong ni Ragragsak ang kail. Ha? Anya lubong ni Ragragsak kasasawam? Ay, Isungsong na ka lang na dyan. Alaklakayat kat pa isungsong kamutan. nabay ko paisungsung ako namay. Dagas ka diti mapan agragsak. Pag nagsaka nyo, di ka na yun na panagbartag. Di mo ngamin na mo ti ragsak kapataodan ti panaginom kahit. Ay, nakurang ti panuno, ti sobra ti panaginom na. Sana nakurang ti panunot ka. Kumplito mati utak ka. Amok pa yun. Ang mga nagpada kayo ka ni pare ba nung akawaw ti utak na. Sa langit, wala ang ber. Sa langit, walang ber. Ay, una yan, Kapitong. Ay, basta man itayan ni Kwarog, na barbartak. Ita, uray si ka? Uminom ka mo't ano, mapal ka maray. Ay, saan akas ka takayaw? Di ka kitagyaman. Tada kami ang umatang itilakom nga anak. Uray aglako akiti arak. Di na kayat asawan nga ipaturayo mat itikas taunay ti panaginumyaw. Drink mo diritlay ko na nangarawd. Kasta lang nga ti maibagam. Nga masigurado ang maragsakan ka. Nung umatang kami iti ado alakom nga anak. Maray. Marikwanan, kidawag man asaan mo alakwan ni badong ko iti arak. Ay, saan mo't nga iso tigimatang maray? Timot kakadwana. No amom akadwana ni badungkaw, saan mo kumait ang ikan? Nay, madinsamot daytan maray. Ni badong mo ati bagbagaam adi na unay ti aginaw. Uray kanayon ko abagaan no adamot arak di ta makita na, uminom latta. Alangan asan ko alakwan ti kumatang. Sa bali ataw ti gubat-gatang, saan ani badong mau? Ay, kanayon ngamin amabartag. Ibagam kadagiti gumatang asaan da pa inuman ni badong mau, tapno saan amabartag. Apay ko ba nga iparit mo nga aglako ak, kat adamot lisensya. Ay, kwaraw, ibagak man kan ka. Ano uminom kayo iti atak? Saan yung awisan ni badungkaw? Saan may matngaw-awisan? Ngam napigsa ti panagsab na. Basta nalawkatan ti arak. Pagamuan, sumungad ay. Anya, sumungad nga uray saan ang naayaban ko nam? Pudno day ta. Tilangin na ramidan niyaw. Kanayon nyo asurutan, taparitan nyo nga ginawm. No may makiambing iti arak. Kanayon ko kitdan na sursurutan. Una, tapno diyo ko na napapainuman mi ni tata ba daw. No may makinawm, sana mabalain nga iparit may. Umadayo kayo man ngamin nga uminom, tapno saan ang mairamraman ni badung ko ang mabartag. Ayan dagiti kakadwa nga ikwarag. Awan ka di manan ti agpainaw. Kunanin na natuyang, ano kano aginom kami. Umadayo kami, tapno saan ka kano akaraman na mabartag. Patpatsya mo da dya, bakit? Kumaano kwarta na ti pagbartag ka. Nagtutulag kami, amapan kami uminom, iti kabangi ba nga barangay. At kabarkada nga kasangay jay. Ay, sigurado nga ron nga open ti inom No, dag kasangay, kwarag. Umay kayo kadimay. No, sa dino tayan tinasangal. Ijay may, ti papanandag iti Hehe, unag paison niya. Mala, lumugan ka nga rodan iti tricycle ka. Tamapantan iti kabangi ba nga barangay. Ay, wala kwarag. Kasapulan man na, ti karabukob, tinasangal. Ada ko mapapanak ng... apay ngawan ni Kwaraw. Iso ko matipaglugan na ka mapad iji ilay. Ay, amangan no nagpasada. Ada siguro pasaheros na. Di na makumadya may sa driver kat saan ka numot ang nagpasada. Napananda nga ruden ngay no saan ang nagpasada. Ay, ang mga noda na panandamanan ka ni pare badang. Uray, kumano nagawis damat. Anya, awisen da ka no mapandaginom? Na?
Aginom mati paglaingan dagijay adwa. Ay salbag dagi dya ito ta agpadpadada nga erar. Ha? Ingkakat agkitan wada sa bali ang mabalin mo ang pagluganan. Na, Saan mo nga urayon ni Kwarog? apay nga awan din nakaparada at tricycle dita paradaan, kagawan. Napandansa ka no iji barkada da amay samot lang a driver ti tricycle, kapitan. Aya. Apay anapan da ijay balay ti driver. Kasangay na nga rod ka now. Inawis na madagiti pada na driver. Kadwada ka din ni pari badong. Nakita kalimugan iti tricycle ni Kwarog. Saan ko nga amo no ijay mati papanan na. Kastaya. Nagalasin tadidak pa mo inawis. Anya ti kunam, kapitan. Ay awan. Ay, nalabit nga ron anapan da iti napanandag iti daduman na. Mangkita ako iti sa bali a paglugan. Saan ka di nga imay dito ni Badong ko, Maray? Jak amo no sa dino tinapananda ka ni Kwarog. Nakita ka naglugan ni Badong mo iti tricycle ni Kwarog. Napananangay nga ta. Saan mat siguro ang agudawng, tawan mat imbagbaga ng agudawng. Amang ano inton sumangpad dakat na bartak damanan. Pagkunaam ang nabartak damanan, Maray. Ada kasangay apada ni Kwarog a driver. Amang ano ijay tinapananda. Ayawan man nga rudan Sigurado nga arak man ang tinapanandagi jay agpada sangir. Sanak mo't kitya sigurado no iso tinapananda. Amumot ngay no ada sa bali na pananda. Imaglaki din tayo nawis na dito. Kwarag. Mayat ti inom ken pulutan. Eda. Sigurado ang masuron tumanan ni nanatuyang nga nabartag ka, tata. Bayam da dya tuyang. Nalaing asumanaw. Mamati ka kade iti kunada. At armas ka no ti babae kat tingiwat da. Tanalaing da sumaw. Mamati ak launay dito imbagam. Kwarag. Kasta, ni tuyang ka. No pa'y kede kumaro kat kasla agbusinga tingiwat na asumanaw. Uray niyan ti ba nang nutaduma? Nalaing mo ta sumaw. Kastansya na kiti babae. Dayta, ti paglaingan da. Anya nga tayo mo ti paglaingan tayo walalakay. Ha? Anya nga tayo nga agpaisang. Handa ka di may. Wanuawan. Di mo ka din nakita ni Badong ka, Kapitan. Ay, nakita kami mat ijay turod idi na pang ko impalinong tinuang ka, idi kalman. Apay maray. Itati kayat ko asawan, Kapitan. Awan ngamin manipod itay bigat. Ay, jak nakikita ata kagap-gapok iji ilay. Kasta, saan mo nakita ijay ilay? Ay, awan nga ron. Ay, apay asap sa pulam. Bayam ta sumangpet intun kayat na. Tamo na matipin manaw kun sigurado nga amo na ti agawin. Ay, wan matkit di Isu na lang, tasan ang maikat ti danag ko nukas jay awan. Eh, no sikat da papananda. Agdanag nga tamay. Day tatijak am o, Kapitan. Sa anak mo't ngaming apo mampanaw. Nagawid ang titaduma kaduhata. Nagawid tamatayin tatabadang. Ay, wan kwarag. Uray ta nabsog ta. Et sinaimas apulutan. Intangarudain. Ang may saganam tirasun mo, kininanatuyang. Day talaki din di mapan ko isagsaganaan. Mayam ni tuyang ko kuna lang arudain kwarag. Masan mo nga isaganaan tirasun mo, tilapayag mo ti isaganam. Apay ko mga isaganak tilapayag ko ngay. Isaganam adumag kadagiti baga ni nanatuyang. Nakasagana ang nakalukat ti makannawan. Ngam agdiritso arumwal iti makanigay. Ay, intangarudain. Malamang. Di mo't imay nangal daw ni Kwarog. Ay, nabsog siguro. Isuasan nga imay. Ang apay ngay, akas lakasuron mo ni Kwarog. Makapasuro na ta, napandan sa kanumanan ng ginom.
Masuron ka, tadi da ka inawis. Aha, makagatangak iti inumak oray didak awisin. Makagatang ka nga agpaiso. Ang madlaw ang masuron ka. Ay, masuro na. Ta nabanuga ka nagbirbirok iti nagluganak ang nagudong. Adamat nagluganam. Apay ngay, ang masuron ka pailaan. Awan pa'y gunggunamit ni kwarong nga da tricycle na. Ay, anya nga rod ngay, kat adamot nga rod na panan na. Adu pa'y mat at tsimpaw, ang mabalin mo ta aglugan, iti tricycle na. Sabi nga eh, lasong-lasong mati pa nagkita kiti kalsada. Apay kumaalasong lasaw, kat siminto ba't di pa nakita? Siminto ang lasong-lasang. Abay, di mo makita. Awan ba't di makita? A diferensya ti kalsada. Ang mga nunay tamatam, di ada diferensya na. Bayawan diferensya ti mata, tataba daw. Apay no siyak nagmanihaw, tapno daras ta makadanan. Halaman nga raw, sikan ti agmanihaw, tayo ridap kao. Sige. Sakot, ti agmanihaw. Makita ti laing kong agmanihaw. Sige, agsino ka tangaruday. Tasikan ti agmanihaw. Apay ngay, nakaturturog ang mutay. Apay ngay, nakaturog ni Kwarang. Ay, ikay kumakalabanan ti pan nakaturog. At nung makadanon kami, hindi kami ladan. Nanananay, apay ngay, saan mo na kumpetipi na? Ada kasla at balas yung aso iti kalsada. Ay, may itong parin iti bakot iti kalsada. Abay, ay tataba daw. Ano din napasamak? Ay, kwaro. Di nung party tricycle ti bakod. Anya, dinong party tricycle ti bakod. Tindong par mo ah. Ay, anya ngayon tinapasamak. Ay, yamatin may kutita-kita sa kwaro. Natukol sa mo tintisikan ka. Ay, maray. Na-aksidente da pare badungkan kwarong. Anya, na-aksidente ko na kapitan. Ewan ka no. Ay, data timbaga timbay di barangay hall. Hintay mo di hospital. Ay, apay ang aksidente da. Ay, di ka mo. Basta hintay mo di hospital. Ta mga nonyat na pasama kadakwa da. Mala, mapantagarudan kapitan. Ay, ayan ka din ni Maribanang. Ay, umaydan. Tagkukuyog tayo umapan. Ayan niya nga ta tinapasama kadakwada. Apay ang aksidente da. Salbag kayo. Nabartek kayo magayam adwa iso ang aksidente kayo. Saan kayo nga gungutanggal? Nasakit pa ilang dagiti donor ka. Ay talaga ang nasakit ata. Nadisgrasya kayo nga ron. Ay, baglakit din ah. Tasan kayo nga imayanggal. Karaman kayo kumamot ang aksidentay. Binukodan nyo tiragsak. Binukodan nyo matirigat kan out-out. Uwan nga raw. Nagasat ka, tasanda kang inaways. Pati kumada kayaw kat nairaman iti aksidentay. Ay leksyon da ito apasama kada kayo. Ano agmaneho kayo? Liklikan nyo ti agbartag. Kasano ngayon dagiti donor ka. Ay, hindi pa ikat nagaduntun ti piglat ka. Ay ano sa nyo? Daitan tumit. Kayo. Maawatan mo't siguro itan. No apay akanayon ko nga ibaga aliklik am ti arak. Anya nga ita, natukol ti imam. Pati agong mo napudpudan. Gaputan na igusugos iti simintaw. Ay na, saan ka gagong ito ya? Nasa kilang harutin ti barik-irik na. Ada ka di kwartam apagbayad kan paggatang mo iti agas dito ospital Ay, kating ka basit mangirimidyon Uray inak mangirimidyaw. No aramidem tumanan. Sayang laeng ti utangag a kwarta no addaman agpautang. Ay, mga asim tuyang. Ikarek, sana na maulit. Sana kung nga agbartag pa'y itinalabas. Idya kong tiarak. No maikarim lakit ding agbalbaliw ka. Ala,
Mapanak umutang, kasi mintun da ka no ta imam. Ngam no agbartag ka pa, ikat maaksidente ka. Ha? Makamukamutan iti bagay mo. Ay, wento yang promise. Sana kung ngagbartag pa. Hidya akong ti sinalbagara. Ay, tatabadong ken kwarog. Awan tinasaya at naikden ti arak. Agnagam kayo ngaminan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama kayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anos Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyamat kamay, iting kay panagtingan. Anya timbagan niyang kalapapanan nantay? Iti kanumay sa akabagyan nyo. Kagap-gapunan sa kanu ija abroad. Nagsauran niyang kail. Apay di nakintugaw. Awan kanut mangkita kadagiti kakaduam at anod. Amumat asikalang titalken na kabayatan ti kaawan na. Sa bagay, ibagayon tungarod kan kwa na. Ikan naktumat iti pasarabaw. Mabalin ayamet adi da kaikan no ada pasarabo da. Ang mga no jay di na kay kaya tulang ti itid no kanyak. Ay saan mat Dungdungwan na kamot akaanakan na. Inawagan ka di ti kabagyan may niyang kail. Ay wen kwarog. Imbag ata uray na bayag ije abroad kat saan nakalipat. Lubot ka, tamapantay di bangkat. Apay no padasan tamutin singasing ti kasinsin kung adda ijay Manila. Anyo tinsingasing na. Mayat ka no ijay Manila apagyanan, taado ka no ti trabaho ijay amasterkan. Anya kumangay at trabaho. Kumaano nakaadal ta. Tapno yung tagtrabaho ijay. Uray ka no saan anak kaadal makastrug. Ado ka no ti mabalin aserkan ijay. No sika, ado ka no ti construction ijay. Siyak mo't mabalin ko ti aglakaw. Mayat mo lang nga dati mapan ijay. Apay no padasan tamo badong. Makapasyar kan makatrabaho tamat ijay Manila. Ay aguray pa'y, panunutin ta pa'y analay. Oh, kita ang ni Marito yan. Sumungad akaslada pakaragsakan na. Nakaisam mo't nga agpaiso. Na ay, sigurado nga aday padamag na. Aday ta. Umayon. Good morning, Coco Maray. Ay, anya ka diti pakaragsakan, mare. Mayat man ti kakatawa am ita abigat. Di kay tumang lip-lipat waun. Anya? Apay ko maalipatin na ka. Pumanaw ka aya. Dandanay ko kumaray. Urayik lang no umanugot ni Badungkaw. Ay, papanam ko maray. Saan lang asya? Pati ni Buddy my love. Ag-migrate kami jay Manila. Migrate? Ada ka di balayo ijay? Ada ka di pagtrabahuan nyo ijay? Udno nga tati warwaras ni Nana Tuya nga pumanaw da kanon dito'y kabildata nantay. Pumanaw kunam? Nakaamwam pumanaw da. Di tamat ti agwarwaras sa damag antay. Imbaga ni Nana Tuya nga may mayat kano ti biyag day jay Manila ngam ditawi. Ay mayat no adda trabahom. Angim no awan ngay. Ay? Mayat nga tamo ti agyan ni jay Manila. No agabang kamot lang iti balay. Ken awan permanente a trabahom. Kasano ngay amayat? Ibagbaga na mapanda ka nun iti mabiyay. Ay, kunakno da kami lang kan ni Marikwan ang tipangibagbagaan na.
Pati gayam, dagiti amin ang masabat na kat ibaga na siguro. Ay, adun ati makamawan tay. Adda ka din nasarakam amang salda iti may sa akelang atalon ba daw? Masiguradong ka diyan na saya ati kasinsin mo apakidagusan tanto ijay. Wun ko naktumag. Nasingput na di akasinsin ko. Isupay nga ron tinangising-asing apadasang takano mati agyan ije Manila. No masiguradong laki day. Padasan ta ti mapandijay. Isaldak ti may sa akal lang at alon ta. Wun na. Imbag ije tasabali at trabaho. Saan tan alumutlut iti pitak. Kan saan amatapukan ije bangkag. No dalaki di mang salda iti talon ta. Mapantan ije Manila ako na. Agawaam nga ron nga ibirok iti mang salda. Way, nadanda ka sa ritak. Anayan na lang kano ti kwartana. Adapay ngamin kurang na. Nasayat nga rod no kasta, tapno makapantamag ijay Manila. Hello, insan! Nakaawag ka mag. Kaano kayo kadi nga umay kan ni Manong Badong, insan? Dandaneng, insan! Sigurado ka day nga da trabaho ni Badong ka no may kami dita, insan. Ada, insan. Kaduanan nilakay ko nga ang trabaho iti construction. Ay, insan! Dandani kami no may dita. Agawaan niyo ko mga rod. Tapno awan sa bali amaala na akan wadalakay ijay construction. Bala, insan! Taibagakin ni Badong ko nga umay kami adagos dita. Sayang ti trabaho asarkan na. Sige, insan. Urayan da kayo nga rod. Mga ala kayo mankit diditay tinatnatan. Ay, insan! Ado ti maala dito'y anak natang. Sige nga rodan. Bye-bye! Nangigmaw, jay imbaga ni insan ka. Adda ka no agur-uray ijay at trabaho. Ay, nangarod ije balay ti mang salda ije talon. Ala, ingka nga rodan, tapno awan makaunakan ka ijay trabaho. Amangan no addan makauna. Umuna ka ngarod amapan mangalay ti natang ta sumaruno ataw. Wun, tapno adda itugot ta ijay Manila. Ang damot siguro ti kwarta akurang na di mang salda. Kasanungay no kurang pa'y ti kwartada. Saan mo't siguro tayong karina nga itakanaw. Nasaya at nga rog no kasta. Ilakom kadidagitan at natang maray. Dagito'y laang daduma maray. Dagiti ngamin daduma alaan mi ije Manila. Matuloy kayo kadi amapan ije Manila. Tuloy na tuloy maray. Agyan kami mutena ije Manila kin ni Badong kaw. Babay talon kan bangkag. Saan kayo kadin ngagsubli dito, oy? Tamangan dosanen maray. Mayat kanu ketibiyag ijay. Iso babay talon kan bangkag. Di taga Manila kan taon. Ay, kat siyempre oo naman maray. Hindi na ako magsusuon ng laba na mapan maglako ng natnateng. Sana nga, maray, magkatotoo yan. Impakit ang arodan, dagiti itugot tayo Manila. Adan inyong pakay, nayunan talaangan. Jay mo na natang, inkarga kon iti karton tapno saan amadadaol. Sa pa'y manunga oras ti biyahe, sakbay ang makadanon tayo Manila. Nung araw, atid duga biyahay. Sa pa'y jak naruam nga biyahe iti adayaw. Sa nabalay, tano makadanon tayo di Manila, kat sabalin ti biyagta. Saanin ngagtaltalon ken agbangbangkan. Ay, sa pa'y kumangarod Sa pa'y naisaldan ti talon ta. Medyo ado matibagahe, oh, maray. Ay, maray, panahon na para pupunta kami sa Manila. Ay, talaga ka din na doon na kayo agnaad. Of course, maray, doon na. Saan ka kumaamang liplipat ko nakmanan? Ikaw lata ang kumari ko nakagawad ko anang Ay, oo, maray. Si kakit di ati saan amang liplipat kung nandoon ka na sa Maynila. Ay, oo naman, maray.
Hindi na ako makadagas ijay balay da maribanang. Ah. Pakisabim tulaangan kan kuana, ha? Oo, Maray. Sige, Diyos nang kumuyog ka na kayo, itipapanan nyo kung saan. Sige, Maray! Diyos mo't ang agbati kada kayo! Bye-bye! Ay, Maray, gumatangak man. Anya tigatang Maray, limabasan da marituyang kan kabadong, napandan ije Manila. Ay, saan dangatan nga agsublay? Tano agpakada da, kaslaawan plano dan nga agsublay. Kasta nga rod tito no ti panagsarsarita itay ni marituyang, santa ka no amang liplipat. Imposible asaan da nga agsubli ditoy. Katawan mo't balay da ijay, Maray. Dahita ti padaanan ta, Maray. Ngam panagkunak, agsubli dan tumot laang ditoy. Ay, wala, Maray. Awan kas iti nakairwaman adiso. Ti ayan, ti bukod, abalay mo. Ito'y pailaayan tayo akabildatan at tinapatag kanyak, Maray. Hello, insan. Ayan niyo ka din. Dandani kamin ijay terminal, insan. Umay na kamin to sa batan ijay terminal, Tasaan mi nga amuti turturungan mi dita Manila. Wen, insan. Agturong akon ijay terminal. Sige nga rod, insan. Sapay adadakala karton nga awit may. Agduduma anat natang ti kargana. Ay, nasaya at nukasta, insan. Ay, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Ay na, magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Nasaya at nukasta. O sige, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Mabiit laeng nga urayan dayta. Madamdama, nakadanon kayon to ni Jay. Imbag kindi ba dun ko ata nakaturog iti tugaw na dito unag tibas? Diin turog mo kumamot, insan. Diyan nga rod makaturog. Ta magagaranak ang makadanon dita Manila. Sige nga rod insan At kikita tayong tulangan intong madamdama. O sige, insan. Bye-bye. Badong, basit ti balay tayo di kabiltatan. Ngambas-basit pa ito'y boarding house a paggiganan na. Pati katray nagtuon, kada katray iti ngataw. Uwin nga rad, nakortinaan lang ti pagturugan ta. Sa bali pa iti pudo na dito. Ay, kasla sa anak amapnak iti maymay sa bintilador nga usar tayo. Kasto'y gayam di tayo. Mangrugiak ka nun intong bigat. Kadalawas ka na, ti panagswildaw. Imbag atasaan a binulan, mapayag nga urayon. Ay, yak maanusan ti pudot na iti pagtrabahuan may. Sigurado, ngawan ti ventilador ijay. Kasanungay an usanda ditoy. Hay, maikawa tala siguro, tagdadamo ta ditoy. Siguro Imbag iti kabildatan tano na pudot. Kat mabalinta ang mapan agpaangin iti sirok ti kayo iti aldaw. Ano nga sumangpit niyang kailan tay? Ay, Jack amo, kwarog. Saan mo't nga rod ang makaawag? Taawan signal iti ayan na. Medyo nabayagan mo ti jay Saan lang nga pimasyar ti inaramid na ijay? Win nga rod Ado pa yan timang sapsapol kan ko na ijay barangay hall. Ang mga nung nakalipat tay. Ay, imposible mo't nakalipat. Nalipatan na ka din nga iso ti kapitan dito. Kasano nga iti kinakapitan na no nakalipat ako nam. Ang mga noda sa bali apakay aywan na ijay. Iso adinan kay ti agawi dantay. Ay, adakan ko na daytan. Nulipatin nanti kinakapitan na. Di mo't matagtagar ti kasinsin mo to yan. Wan nga raw, siyak pa yin ti agdalos kas kadagluto.
Kunak man ko na nga master ka na trabaho di tayo. Di nag-applya ka dagiti kanumot o binti kaya da. Saan akas kanyak anatalanganon? Malmalpasan dyan aramidin may. Kunada ano malpas, kit aguray kami kanumanay, ti sumaruno at trabaho. Sinalbag ti kastoy. Nagilad ti balay. At dapay la gargarat anay nayon. Madam, Mangag mo tayo tayo. uy, Sinalbag kit ni. ay, lumaalam ti sweldom. Agawid tan ije kabildatan. Nagregat ti biyag dito. Magatang amin aburong. Awan pa'y madawat. Marunggay kas kada ugot ti kamuti. Gatangan amay. At ito'y sweldo to yan. Nagsweldo kami itay. Awan pa'y kano trabaho may. Aguray kami kanupay, nawagan da kami. Ay, bagkatum ki din day tamay sabay on. Tay bagkat kumatibay sa. Agawid ta ki din ije kabildatan. Malamot tayo. Adamo na'y trip ako nada. Intakit din. Diyak kaya dito yun. Saanan ang nasaya ti kasinsin ko. Mayat lang ididamo. Ngam ita, kanayo nun anak kami suaw. Nagpakada ka ka din. Di sakbay arimwar. Imbag akon ano sumangput ka kat agawitan. Nyati ko na ngay. Kasla ka naragsa ka na pimanaw. Ay just kinaya babae. Aging baba nang. Nagragsa ka kidiado ti insang puta natin. Idagangay kanayo nun anak kami suaw. Ha? Si Kamat Maray, ay isimbangpot kayon? Kunak man no ijay kayon Manila nga agyan ako nab. Ay, kunak no nasaya at tibiyag ijay Manila. Saan magkaya maray? No awan bukod mo abalay ay nagrigat. Ay, do malata ti makuna akabukbukudan, Maray. Maaramid mo amin akayat mo. Gamtay makikabbalay ka. Husto ka maray. Iso asaan ko pa'y lang nga isukat ti kabildatan ijay Manila. Kat, kasanun nga ti insaldayo atalon yaw. Ay, kitsakaan mi tatalunan mi mo lang maray. Ay, di agsubli kamot lang nga agtalon kan agbangkag. Imbag langan at agtalon kan agbangkag. Tawan mang mismisuot kanya. Ay, wen umanugot ka nga rod iti daytoy. The best tayo lang ti barangay tayo akabildatan. Ayun maray, iso nga uray ko nam apim manaw manan ni Kapitan, at subli mo lang dayjay dito kabildatan. Tay kunadan, awan makaartap iti home sweet home. Ay, umanugot ak itimbagang maray. Saan ko nga isukat ti kabildatan? Pudno day tana na to yan. Tay kunada nga rudan. No place like home. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Pucloy. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Red. May sabay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanag. Nakalagip ka man ngayon may buyay. At daka di ka barbaro atamag. Ni Manong Paso, Manong. Makiasawa ka nun. Ha? Ni ka di Paso, nga anak ni Manang Masang tidakdakamatan. San Manong? Di anak ni Auntie Berta. Ha? San ka di nga da diferensya dayjay? Diferensya? Apa yan ay bagam nga da diferensya na Manong? Namin ado ang nakita kat nakangirasay. Ugali nala siguro ti kanayon ang nakangirasay Manong. No trabaho kat nagagitmait. Taga ano nga iti asawaan na.
tagay jay lang barangay mi manong. Ay, nusak. Tay kayat ko ati maasawa kat agtawd iti sa balya barangay. Diyak kayat ti karubak. Kas ladyak nakadayo nga agaram no kasta. Saan mo ida kayat Tadida kamot kayat manong. Ay basta. Pagananok nga iti karubak nga armay. Ay, nasaya at mata nakapasyar ka man ng buyay. Himbaw ng dakdan ti bertapong. Oh? Dandani ngamin nagpakasardan. Ay makiasawa ni Pasyo, nga anak ni Berta. Wala pong. Ah, At damot langan agpadayay di barangay mi. anya nga ti amom apartyo na. Jak amaw, no jay baboy na. Wano jay baka na. Wano jay nuwang na apong. Na, ado gayam ti dingon na. Tarakan matlang ni Manong Pasyo dagijay apong. Bagtadatara ka na. Ada nakasagana ita, ta makiasawa. Iso ka diyasan pa yung mga asawa ni Manong Kwarog. Tawan pa'y tarakan na. Kwa, saan aparikot na kita? Adalaki di mayat, di siga. Adda man di agnagan iti buyit nga apo ko da kapitan. Anya man nanti umayan na dito barangay kabildatan ngay. Apay akasla kasurun mo day jing ubing. Kasla detective ti loko yung ubeng. Tapay a detective ako nam. Nadamag ko mag, ngay sugayan din ang palsit, hindi tilapayag ka. Unak no halalya ng misumagayan. Ay na uray kas jay lang day jing ubing. Di na kayat dagiti aramid amay kaniwas. Ay, tikig, tot ko iday, unak no halalya. Adayamot ngamin agpalsiit ngal alya. Kasano adi nakapalsiitan, kadandan ni inalam di arado ni apong na. Anya mananday tangay tsuram. Adaing kwintas mo apalsiit, kan adapay panam. Mapanak namin ni Jay Karayan apong badong. No adda makita kabilit, palsitak. No adda matlamas, panaak. Nagaduki nga muna dahito yung ubingay. Pakairanudan ni parinting dahito yung ubingay. Apeng agdaydaya mudom ka apong badong. Ha? Di kayo kadi mamati nga muk nga ramatan dagitoy. Apay, talaga ka di nga mom, nga ramatan da kita. Kayat yu tapadasan ta apong. Kasano kumangay, ti panangipadas mo. Tadamot bayabas di ta sidag mo. Iparabaw ta di ta ulom tapal si itak. Ha? Wano panaak. Sigurado ang matama ka apong. Ay, pagpakawan mo da. Pinto pa laki din ng matak, wino agong ka, tinatamaan. May babawin pa eh. Di kayong tumbat ngamin mamati apong. Ijay ulo ni parinting ti pangipadasam. Taagbuya. Si kamot gayam day tabuyet, anya tigatangam. Kaya't yung kadyaso katak itilamos ti tinapay yo kagawad. Mabisinak ngamin nga mawang kwartak. Ha? Ay, naggapom aya. Kandaan niya day taawit mo. Naubo na lamas kan abuyo kagawad. Ay, ikan ka nga rod iti tinapay. Ta ikan nakmat iti lamas. Wan kagawad. Dadakkel dagito yung napanak abunog oh. Kayat ko day ta. Naimas nga ipaksew. Ilasinan kayo nga rod iti bunog kagawad. Ay, wan. Agpili ka no anya ti kayat mo at tinapay. Nalaing ka nga ubeng. Ado ti ammom. Agpanah kada agpalsiit iti abuyaw. Mabanugak manong. Mabalin ka diya si kati mangiluto ka dagitoy. Ha? Anya nga iti tangdan ka no ilutok dagita buyait. Tangdan? Makisida ka lang arudan. Ngamnusan mo akayat nga iluto. Agawit ka nga rudan, tasakton ti mangiluto. San ka makisidsida? Ay, naglaingan da ito aluko nga ubeng. Sapay na imas ti bunog ka na buyaw. Ay, sakmanlangan ti mangiluto. Oh, anya ngay manong. Agawit ka, wano agluto ka? Ipaluto talangan kinantibanang. Kasano? Noal daw to na sumangpat ni ante. Di pa ikat nalaas ton dagiti lamas. Ken nataymutan ti abuyo na palsiitak. Di umangot danton. Alaman lang ngayon. Iluto ka. Kasta tapno makisida ka manong.
Jay nakabangbanglaw ang maangot ko. Jim palutok abunog kan abuyo kini Manong Kwarog, apong banang. Ay, imbag man barok. Adda insangpet mo abunog kan abuyaw. Una pong. Ay, imbag takayat ni Manong Mukwarog ang nagluto. Imbagak ngamin asa na makisida, no di na kaya tiagluto. Iso ang nagluto matan. Mayat gayam ti tandem yo adwa. Sana kun nga agluto, tadamutan insangpet mo nga inluto ni Kwarog. Una pong. Kuna naasika ka nun ti mangiluto, ngam imbagak amalaes ano di na pala iluto. Buyay, no agkasar ni Pasaw, agbati ka dito kabildatan tas sika ti mga sikaso iti dingun tayaw. Ha? Sika nga ya mga sikaso Manong? Mapanak ko mga rod umatindar iti kasar ni Pasaw. San ka di alaklakay ka, ngam ni Manong Pasyo, Manong? Madlaw ka di alaklakayak nga misaw. Un Manong, dagatidog ti barbas mo, kan adda pa'y uban na. Ni Manong Pasyo kat awan pa'y barbas na. Kasta ka day, di ka pa'y ngamin makay barbas met. Iso siguro nga awan ti mayat kan ka babaya, Manong. Nagdanto ano madanon ti chimpaw. Kano ay day ta chimpo, Manong? Inton lumagto ti bingkol? Wenno agtaraok ti pato? Nalabos ka mat. Agkasarak to lang. Di kaya ayaban. Uray di nakayaban nga umay tumulong. Umayak langan inton pandangan. Mabalinan Manong. Yay. Awisan ka man inton agkasarte may sa akaanak ka. Tama panta paray. Adaman nagkasara, nakaanakam. Ngam ni Kwaraw, saan pala makas asawa paray. Jak mo iti dayja akaanak ka. Saan mo't analad? Nagagit mo't. Ure anda dagiti galad na nasayaat, no di na mo't ibaga, ti ayat na iti balasan. Kasano nga, maasawaan, ti balasan. Matumpungan nanto at kaparagpag na. Oray madaldalapos na ti babae, no di na mo arbay. Ha? Kasano nga mapasumba na. Ay, nagsasaw ka mo pare. Ha? Kasla na lakat agarim. Ay, arami ti pakakita na pare. Na, Saan kit nga iti saulan? Manong Kwarog, at nakita ka napintas a balasa nga napandita ka ruba. Ha? Napintas a balasang ko nam? Un Manong, angam, nasa umot idea saan mo akayat nga arman ti karubam saan ka di? Ha? Adaya mo timbaga kakasta, amon malagip ka. Ha? Agkabaw ka din Manong? Aday imbaga saan mo apagan ano ti karubam? Jakpagan ano-ano nalaad ko na. Ngam no napintas agad sa bali asaritaan day ta. Saan nga rod ngagpaiso ti bagbaga Manong? Maditikas ta. Jok only day jay. Ha? Pangit ti jok mo Manong. Kwarog, nakitak ti panang sirig mo iti balasang anapan di tabalay ti kaaruba. Jay mat anak daday jay anapan kano ijay syudad. Iso ay day dyan tay. Nagngisit idi jay anak da. Napudaw mo't jay nakita ka balasang. Pimo daw tanagyan kat nga ron ijay syudad. Amunan nga asikaswan ti bagina. Apay, idi adda di taoy. Di na mo nga si kasun ti baginan tay. Saan mat aday tatikayat ko asawan? Idi adan ijay syudad, adan igatang na kadagiti aramaten na apagpapintas. No kasta, piki nga rin ti pintas na. Tano ag kainaran manain, ag subliman ti sigod ang hisit na. Na, apay nga ron nga isam ti panangumsi ti isam mo. Ay, saan mo tantay? Angam no agtrabaho manin iti bangkag, wano talaw. Agsubliman ti sigod ang isit na. Di ka man nakantsaw, Kwarog. Tawan mat nga rod pagkantsaw mo. Uyay, ingka man itadag ito'y natnatang iti balasang di takaruba. Apay ngay kami tinatnatang Manong.
Saan ka di amay mayat? No si katimapanmangted no kursunadam? Basta itad mau. Ibagam anag gapo kinichiptanod agwapo ko nam. Un manong. No damagan na no apay asinagutam. Ibagak akayat mo nga asawain manong. Ay, saan ba yung muta? Apurado ka matlaunay. Agawam tamangan no adda makauna manong. Sigurado akayat naktaw, tasak ti chiptanod di taw eh. Uray chiptanod ka, tadamat kapkapoy mo manong. Anya kapkapoy asasa umay. Nagchiptanod akpay nga raw, no adda kapkapoy ka. Nagasat ka tapi nagbalin na kanya apong inting kas chiptanod manong. Ilakong kadiday tanat-natang barok. Isagot ni Manong Kwarog iti balasang di takaruba kagawad. Sika kaditi mangipan iti day taasagot. Ewan kagawad. Apay nga ibaon na ka. Apay adi iso ti mangipan iti sagot na. Tsaka mo kan kwa na nagtungpalaklatan kini Manong Kwarog. Ay saan arumbang asika ti mangipan iti sagot na. Apay sika ayati agaram. Inaklatan kagawad. Ang mga nuwad pa panan di balasang kat saan ko amadanon. Ay sige barok. Ngam amang ano ti balo nga ina ti balasang ti madanon mau. Kung naman kasagutan iti inat nating tibalasang, ada ka ba ditay? Imbawon ko ni Buhi tanggal. Isunti nang ipan iti sagot ko anat natang. Apay nga imbaon mo? Sika kumaatinapan. Damo pa'y lang mo tanggal. Na. Pangkitak, ano awatin ti balasang ti sagot ka? Ada mo balasang nga awat iti sagaw. Uray awan plano na amang sungbat iti lalakay. Nagpuskol ngayon ti rupa na ano awatin na ti sagot ko kat di nakayat. Na. Itid mo nga ron, di awatin na. Grasya ko naman. Nagturedan ngayon o kasta? Practical itan, tibyan. Intad mo kalimot lang ti sagot ko iti balasang, buyay. Un manong, permiti yaman kan ragsak na manong. Ha? No kasta, kaya't nakmat ti babae, buyay. Kasta mat ti kunana manong. Hingga kanoy di balayda, tailutuan nakakanoy ti kang kanan. Ha? Agpaiso na ita, buyay. Ay, mapanak iti balayda. Un kano manong, urean niya kano nga oras. Ay, anyamat nga ti sungbat mau. Wan nana kunak manong. Nana? Napay nga inawagam iti nana di balasang. Manang kunamasan nana. Kunamat nga mintay balasang. Ngayon nakano itad kininanang nadag iti sagot mo. Iso ani nanang na tinangtedak iti sagot. Anya? Apay, anya ti pagrurrudan di takwarog. Kasanaw? Ije kanumot bakit abalo tinangtedan ni buwit iti sagot nga inted ka? Saan ka di ajay balasang tinangtedan na? Saan ka nung inawat ti balasang? Iso ati bakit ka no tinangtedan ni buwit? Kat, inawat mat ti bakit? Pirmi ka no ti ragsak na. Imbaga na ka no mapanak ije balayda tagluto iti kang kanay. Kat, mapan ka kaday. Ay, bakpakawan mo tanday. Bakbakatanain. Kaslamot na nang kaon. Nagsabat kami iti inati ko nam nga arman. Uncle, kuna na ka dyan. Ay, agraraman na bakay. Ha? Saan ko ba't nga inaram? Hindi ngamin buyay. Ay awan basol ni Buyay. Nung ngamin agaram ka, di ka man agibaon-baon iti sa bali. Hindi ko masana kaya't di balasa nga awatain. Di niyawid na ko man di sagot ka. Apay, nangati ang muti ubay. Iso nga inton maminsan, si ka mismo timapan. Di ka agibabaon. Ita, tati bakit abalo tinang tidanda? Siyempre, namnamaan di bakit na nga iso ti arman. Yay, sana ko namang ibaw na talaga ang kail. Delikado mo't gayam. Bakit mo tinabalo timang namnama sa rungkarak? Ay, manja ko ng kain. Ay, Kwarog! Saan mo ngamin nga ipaw iti sagot mo iti balasang? Si kamis mo ati mangpen. Ala, sigay! Di man tinagibusan ti sabalipay,
parang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat paray ti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Pinawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay estasyon. Agyaman nyo iting kay panagdengan. Mangantayo ka din, Antay. Mangan, nasa papay kwarog, jak pa'y nakaluto. Ay, umay nakmadkit di tulungan nga agluto. Apay nga, saan kayo pa nakalutaw? Mabisina kaon. Adda inubrak, naglabaak. Umay ka, tan natengam dagiti nateng. Ay, dapay bit pa panagayam, Antay. Na, Nagsubliak to inton makaluto kayaon. na, papanan na nga ta. Di tamot likod anag na. Papanan na ngay, tadi tapay lati papanan na. Wow! Ado ti umok ti manok dito kamarin iti likod ti balay da, Antay. Ay, kita man wad da itlog akargana. Uy! Ado ti itlog. Ay, mga laat. Kitsulto pa eh. Dito ay. Nabutanan. Ay, isublik mo't lang iti umawak. Pagpaklimay, tapno di damadlaw nga awang kargana. Ha? Pumanaw akong ditaw. Tapno di dak pabasulay na nang sultop iti itlaw. Saan ay anikwarog ti rumor iti inaladan damari ba ng maray? One month. Ape adi tapay likod anag na. Kaat napintas matipag na andi tasangaw. Rinuot mat di talikawd. Anyaman nga tan tinaknakan na. Tadi tapay likod tinagnaan na. Na, agturong samot ditoy. Kita man o. Nagsardeng mo't iti igid ti kalsada. Kaslaad da ikatan na iti baba ti pantalon na. Anya ngay tik-ikatin na. Damagan tato man makadanon ditoy. Nay, daytan, umay dito yan. Adda nga ta umay nagatangag. Waraw, papanamaw, kuna man numay ka ditaw. Ha? Ay, mapahanak iti anti-tricycle ka, oh. Anya nga itinaramid mo ijay likod ti balay ni Maribanang. Ha? Ay, sipsiputan na ka day, nana. Nakita yo ka day, naggapuak iti likod ti balay da, Antay. Mas daaw kami nga raw, taapay nga ijay pa'y likod tinagnaam. Maritis ka mo abakbakitan. Tila makitkita, mate. Ay kwaraw, sungbata mon ati damdamag. Anya ti inaramid mo di talikod ti balay da Maribanang. Ay, adabilit a kinamat ka, ngam timayab. Sige, di ta kayaw. Maray, anya di kunana. Bilit kunanan samag. Huwag ka no. Mamati ka kaday iti imbaga na abilit ti makagapaw no apa anag na ijay dikaw. Anya nga rod nga no iso ti kunana. Kasla sa anak ang mamati iti imbaga na no apay anag na ijay likod maray. Apay kumaasaan mo apat yan no iso nga rod mo timbaga na. Kasla adda sa bali ang makagapaw. Damagam to ka ni Maribanang. Amang ano agpaypay so timbaga naman. Kaslasan mo't ngagsasao iti pudnaw. Anya kumatibibiyang ta no nagna di talikod. Mas daawak lang amin maray. Ay, curious lang kasi ako eh. Marito yan. Kasla seryoso matipagsarsaриtaan nyo itay. Kumaray, imbag tay may ka. Adaman damagan. Anya dayta. Kasla importante ah. Mas daawak lang amain.
No apay nga ijay likod ti balayo tinagnaan ni Kwarog itay bigat. Imbes amay mayat matapagnaan ijay sangaw. Wen, imay itay bigat, kat jak pa'y nakaluto. Idikwan, napanmutan ijay likodan ti balay. Jak matam no apay. Dinamag ko itay no apay nga ijay tinagnaan na. Kit kuna na nga da ka no bilik akinamat na. Bilit? Na, awan mo ti imbaga na akasta, idinapan ijay likod ti balay. Kahit ko man ang tagsultop iti itlog Ay, mapanak manin ijay kamarindantay. Ado ti umok ti manok ijay kahit. Ay, ha? Ay, manak, saan ka nga kutkutak Mang sultupak lang iti may isang itlog mao. Anday ta. Ituktok ko manayin. Nambasit lang ti abot na. Takalpasan na. Isublik manan iti umawok. Pagpaklabag tapno di damanin madlaw. Anday ta. Isublik manayin tinagsulto pa. Libre nga itlog ko naman. Ang daman madmadlaw ko kin ni Kwaraw, paray. Anya dayta? Lumuklok magmait. Pen dumadakal ti buksit na. Saan mo't asigo da kasjay? Mangipakita na imastikang kanin, may. Apay, so tikadwan tikang kanin, paray. Apay nga da kayo kin ni Maribanan. Saan, mait? Apay ngagpasaw. Amin kami kumakit lumok mag-akas ka ni Kwaraw. Anya nga tati sikreto na. Nabiit mo't ang nagbaliw ti bagina. Damagag tuman. Damagang mantap no aramidan tangoy, paray. Agpadataan ako tunggay. Anya kanutikang kananta, apay akin lahat alimukmug ka, kung nandi pa riba daw. Magic, Angkay. Ha! Uray saan unay nga do tikang kanay. Tamaki tayo mait, no agsasango tayo amangan. Basit lang tikang kanay. Nagpesaw. Isumot lang matikang kanam. Apay nga, nagbaliw ti bagay. Marignak kat napigsak pa Angkay. Oh, Awan makatiw kanya kiti sangguli di paradaan. pibigsa ka? Anya ngagpaiso ti paglukluk magam. Ni, limukmug ka na. Isungarod ako nakamagic Angkay. Napanakal ni pare inti nga mangibagbag alimukmag. Kampimig sa kanon ni Kwaraw, gapo iti magic. Mamajik ayamot ti salunat. Amangan mo't no adda vitamina na. Iso akas ti bagina. Uwin sa ngagpaiso Ang mga nodar aramatan na vitamina. Ngam di na ibagbaga. Nalabit akas ta. Mamati kamot iti magic tapno agbaliw ti bagay. Anya nga ta vitamina ti tumtumarin na. Tapno aramatan, mate. Damag ko pa ingawan ka no ti makaabak king kuana iti sanggaw iti paradaan ti tricycle. Wen, agpipinustada ka no ijay paradaan. Kat iso akanayon ti mga ba. Dahil tangarot tag dinamag. Ado ka nun ti inabak na. Gapo iti sanggaw. Bakay ranudak dagiti itlog niyo pamigsak manok. Ita, nayunak pa iti sultupak nga itlog. Saan lang adwa iti agmalam. Uray upat no isaw. Mga halak tagsultupak manay. Adon tinagsultupak. Nung saan nabawasan ti bilang ti itlog. Tadamot dagiti nagsultupak iti umawk. Nayunakit di ti sultupak. Anya kada vitamina ti tumtumar ni Kwarog. Vitamina? Day, awan mo ti amok maray. Uray siyak nga rod kat dumlawak iti kalat apa nagbaliw ti bagina. Ado talaga ti dumlaw. Napigsapay ka naw. Padasek tuman adamagan ni Kwarog. Adda nga tanga agpay so ti araramaten na ajak ammo. Ay nalabit nga da maray. Imposible nga awan. Wen nga rod. Ang mga noda nga agpayso, ang jak makit kita, tadyak met bambantayan akanayon,
Tapno makita ko madagiti kanen na. At dalakit di sikreto akan kanen na, Maray. Nadamag mo ka day. Ngada ka no dayo anapan nakisanggol ken ni Kwarog iti paradaan. Ngam inabak ni Kwarog iti sanggol pare. Jak pa'y nadamag Tasaan pa simang pet ni Kwaraw. Naggapuwa nga min ni Jay Ili pare. Ay tati warwaras dagiti driver ijay. Ay, talaga na lain ti ka anak ka. Awan makaatip kun na. Imala talaga iti uncle na. Kasano nga imalaking ka? It saan kamot ang makisang sanggol pare? Nakisagsang-gulak idi. Insardan ko, hindi nagkapitanak. Bawan ba't malagip ko pare? Tinagtatrabahwak idi tinakisang-gulak. Kanayon asyak ti sampyon. Kasta ya. Kasla iti tagtagailap sa amod laing pare. Pare, pintaray ti pada na driver ni Kwaraw iti ospital. Apay nga itaray dati ka anak. Anyat napasamak. Naulaw ka no iti paradaan pare. Idi kwan, naglusdoy mo tayo. Alata inak ibaga ka ni Banang, tamapan kami di ospital. Ay una pare, amangan kanuan niya ti mapasamak king kwa na ijay. Imbag kita maabutan niyo pa. Yan adayom apaw. Awan ko matidakas mapasamak iti dungdung wag aka anakak. Yung kayo nga rudin na pare. Agpalas ka Banang. Apay ko mga agpalasak. Naglosdoy ka no ni Kwarog iti paradaan kat impanday di ospital. Apay ang naglusdoy. Naglok magtibagi na. Apay nga aglusdoy. Intakit din iti ospital. Tati doktor ti pagdamagan ta. Mabiit lang nga ron, tayo nakagpalas. Imbag ta nakadigusak itayon. Idarasan meron at madanagan na kaon. Di nakmat unay pagapuraon Tad-adda amatarantaak. Anyate ko na ti doktor, hindi kinasaritan. Nangato ka no ti kolesterol. Kan high blood ni Kwarog. Ubing pa'y high bloodan. Kalaat nga minti ilulukmag na. Ay masapul ka nung ag-diet ko na ti doktor. Saan mo't nga dote kang kanina? Ada siguro kan kanan na, adita mo. Bagbagaan no anyaman ti kan kanan na asabalay. Malaksid iti kan kanan na ijabalay. Ada nga tasabali akang kanina. Simangpot kabot gaya, Maray. Kumusta ni Kwarog? Nangato ka no ti kolesterol kan high blood na. Naglukmagmat nga main. Masapol nga ag-exercise kan ag-diet. Ay kapilitan, Maray. Iso ang nagawidak. Tainak mangala iti balon. Kan pagsukatak nga agbantay. Agbantay kalakat nga ron iti ospital di na oras. Wen garod Maray. Awan mo't mabalain, tawan mo't sabaling agbantay. Makumikum mo't niinteng ija barangay hall. Anyapay ngay, Maray. Ano samti agbantay ija ospital? Panawan ka pa'y nga rod, Maray. Tamang isaganak pa'y iti balon me. Sakbay nga agpaili ak manay. Maray, ni Mari ba ng samot jay kasibsibat? Wow na. Nag-high blood ka no ni Kwarog. Nangato pa'y ka no ti kolesterol na nga main. Kasye mo nga mintibagi na. Kunamlan balina. Adala siguro kan ka din na asaan nga mo da maribanang. Day tamot ti atap mikin ni badungkaw. No anya nga taday jay Mayat, no saan na kumalabsan. Kayat ni badung ko amaamuan. Ngam no day tati makagapo iti pagtaudan ti kolesterol kan high blood ay sanag. Saan mo't siguro? Basta saan analabas? Amin analabas, dakas. Wan mo't kit di Ngam anya nga taday jay. Ay, inakman mangala iti native nga itlog, ija umok ti manok, tailambong ko. Imbag lang nga alaak, ija ospital. Apay ngay, naglagan ti itlog. Ay, kita man anaimbag. Adamot abot na. Kan, awanan kargat itlog. Ibalang ko, tamang pido tak iti sa balay.
Apay ngay akastoy. Panay mo tinbot-bot ti itlog. Ay, adalakit din ang sultop. Ngam insubli dalatta iti umok. Ay, asino ngay takin aramed? Kita man pa'y dagiti dadduma. Apay ngay. Amin samutan nga itlog kat awan kargana. Ay, puros but-but matimurdong dagiti itlog. Inteng, si kakaditi ng sultop kadagiti itlog ti manok, anggam insublim lata iti umok nga awan kargana. Anya? Ay, jak maaawatan ti bagbagam. Dagiti itlog ijay umok ti manok ti kayat ko asawan. Oh, Nagsultupan damit. Na? Awan kargana. Sinultup mo amin? ay kwa. Ha! Ay awan sa bali akanayon amapan ijay. No saan adikwaraw? Oh, Huwin nga agpaisaw. Isugayam akala at alimukmag. Takanayon ti panagsultop na itiitlog. Ay, nalabsan na ti nagsultop. ay win. Iso, ti nagsulsultap. Iso, nag-high blood ka, nag-cholesterol. Ay, iso gayam na high blood ka, na-cholesterol ka. Ta, nagsulsultop ka iti itlog ti manok iti balay. Ay, salbag ka. Hindi dyan nga ta tinakaalak iti dayit na yang kail. Ay, amin analabos, dakus. Kuharog ka talaga. Manultop iti itlog. Ay, aramidin pa ta makita. Inka ka sinultop dagiti itlog. Imbis pagukupan. Awang gayam karga na. Ipakawanan da kang kail. Sana na maulay. Heh, Talaga gayam adakas tinalabay. Ay, kwarong! Amin ananabas, dakas. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, titing kay panagdangan.